Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Hiç aite bilala yakta na el Dios ta sventa te Jesucristo Sventa yung hiç mea yak besnate abatetik yune. Hate biliyash kota paselta ora nashe. Ta sventa te chula batiun te Jesucristo La yak besnas to holte Juan te aita abatinel yune. Hala yalta testigo te skopiose. Ha testigo yu un uk te Jesucristo ta sventa te bila akbotile. Bilash me yutsilti mache yaskopon in junto. Sokte mache ye besto holte skopte alwaneje. Sokte yakta yotante bila tsibubile. Temelel nopol te yashkotish ta pasel. O'on Juanon te yahpat biyesh abotanik haesh te hukchaf chun helesh te ayesh taskinal Asia. Akayak biyesh bayal yutzil yotan sok lamaluk mekinal yawayik yun te machas talel aye. Te aita namay tele sok te machas talelishe. Sok uuk te hukke espiritu etik te ayik ta yelaw te mukul naktihibale. Sok uuk te Jesucristo te hun yotan aita testigo te has babi al chakustel yun te machatik lahemike. Te hamuk ahwalil te kahal yatel yun te muk ahwaliletik tabale milale. Hate machak kushotik ta yotan. Sok te las pokbotikish lok espisi multik tas chichele. Sok la yakotikish ta ahwalil. Sok ta sacerdoteil. Te hich ya yabatinotik te diose. Hate stat te Jesucristo Helavenuk me yutzilal, sok ayog metulan yatels bahtel kinals tukel, hichuk. Ilavili, te Cristo ya me stalta tokal, spisil ansviniketik ya me yilik ta sitik, sok uuk te machatik las lovike. Spisil ta chaplumetik ta balu milal, ya me yukatais baik yun, te kalal ya yilike, hichuk, akakotuk ta pasel. Hoon alfaon, hoon omegaon, ayon tas kachibal, sok tas lahibal. Shi te kahvaltik te spisilia shuyune, hate machas talel aye, sok te aita nameitele, sok te machas talelishe. Hoon Juanon, te avermanon te pahal aita ventatik te voklahele, sok te pahal aita ventatik yahuintik ta ahwalil te Cristo Tei ak bilon ta baichin kinal, te aita yolil mar te patmos bile. Taskah te skopdiose, sok te hamal lahkak ta nael te skoplal te Jesucristo Te bitil ayon ta ventenil yuun te espiritu hako ta pasel a te bi kalil yuun te kahwaltike. Hich lakais to hol ta ay machatulan yak ta kop tahpat. Hich kop lakay te bitis kop te okase. Hich lahyal. Hoon alfaon, hoon omegaon, ayon tas kachibal, sok ayon tas lahibal. Sibuyata kunti bila yabile, sok tikuna bael tabay te hukchap chun heletik te ayik tas kinal Asia. Haik telum Efeso, telum Esmirna, telum Pergamo, telum Tiatira, telum Sardis, telum Philadelphia, sok telum Laodicea. Shilah kai. Las sutes bakil te macha las koponone. Te chikan las kil hukchish tushtihip te pasbilik ta oroe.
Soklahkilta yolilte hukchish tushtihib kak. Teha pahal gilel sok te nichanile. Kalal talum tes nahtil ku slapohe. Tes chukil chute pasbilta oro sok chukul kalal ta yutan. Tes sole sok tes tzotzil sole. Mero sak hich bitil buen sak tes tzotzil chihe. Sok hich bitil buen sak te bate. Intesite hich yakta tilel te bitil yatka. Te yakane pahal sok bronze te shlememet nash te lekup tes bilish tak ahke. Ashtulan tes kope, hich bitil yashkopo bayal tes nohel haetike. Tas vael skab shlocho hukeb eketit. Sok yakta lokel punyal taye te shcha hechel aye. Te sit yelave shlememet nash shohobil hich bitil kal te bayal jib yashtile. Te kalalakile, ushahon koel ta yakan, hich kon te bitil animae. Hauk meto, las kahambon swaes kap tahol, hich la yalbon. Mame shivat, hon ayon tashkach ibal, sok tas lachibal. Talel kushulon, lahon hauk meto, kushulonis batel kinal. Hichu. Hicho tes yaveil te lachele, sok oog tes top kibal animaetike. Hichuun, sibuyas pisil te bila la bilishe. Sok te bila aita orato. Sok te bila yashkota pasel ta patile. Hich es koblal te muken kop te hukep eketik te aita swail kabe. Sok te hukchish yavil kak te pasbelik ta oroe. Te hukep shtuch te hip eketike. Has koblalik te huktul chul abatetik te ayik ta bay te hukchap chun keletike. Sok te hukchish tush te hip kak te la vile. Has koblal te hukcha chun keletike. Shi lahkai. Apocalipsis capítulo 2. Sok la yalbon. Tsibu beya te chul abat yuun te chap chun keletik te aitalum Efeso. Te machas locho ta swael skap te hukep eketike. Sok te macha yakta beel ta yolilal te hukchish tuch te hip kak te pasbil ta oroe hich la yal. Hoon kilo bat spisil te avatele. Kilo te bitil tulanyash atejate. Sok te tsikem avun te avokole. Sok naos tohol te mashu avun tsikel te machatik amen yotanike. Sok la pasish ta prueba te machatik skuyos baik ta huk kopetike. Haok meto ma haokik. Sok ataoh beyish slotik. Kashemish te avokole. Sok tsikem avun. Tulan atehemat tahventa. Maba komen avutan. Haok meto ayna shkunuk te bila amuline tahtokole. Ha te bitil mahichukish shkushul avutan te bitil ayata nelale. Kuluk meta avutan te banti chayamate. Suh te same avutan yuun. Pasameshan te bitil nish ay avatel ta nelal toe. Te me masha pase yamesh talon ta ora ta tokol. Yameh lok esbat te shtuch te kip kak avuun ta ba ay te yavile. Te me mabaya suhtes avutane. Haok meto aynish bila lek te apasoke. Habi hate avila be yatelik te Nikolai taitike. Te kone yakilai uuk. Te macha aish chikine. Akame yais tohol te bila yayal te espiritu tas tohol te chun keletike. Te hayeb macha yashu yuun salave. Yame kakbeslo te sitte svente kushine svatel kinal. Te aita ba yolil te yavas sunuk te diose. Shi, sok la yalbon. Tsibu beya te chul abat yuun te chah chun keletik te aita lum esmirna. Te macha aitas hachibale, sok te aitas lahibale. Te lahe sok te chakush tele. Hoon kilo bat spisil te abatele. Sok kilo te bitil ayata utsinele. Sok te mayuk be ay abune. Hauk meto ay agkulekal. Sok te ayata toy bakop tayel yuun te machatik skuyos baik ta kudiwe. Hauk meto mahaukik. Melelhan naimbil yotanik yuun te satanase. Mami shivat yuun te bitil yashkash bayala vokole. Melel te pukuke yame yak eshte chukibal skwenda yuun. Hich me yayil beyesha wotanik.
ta pisilik. Te mi yesh kash avokolik lakunek kal a. Hauk meto kunuk me avutan ta tohol. Manchuk te me yesh lahat te a. Hich me yekakbat a corona sven ta kushlekal. Te maja es chikine. Ak ame yais tohol te bila ya yal te espiritu tas tohol te chun keletike. Te maja khayeb yashku yuun salave ma bayash kas vokol yuun te cheval vuelta la kele. Shi, sok la yalbon. Sibu beya te chul abat yuun te chap chun keletik te aita lum Pergamo te maja yicho punyal te chak chel aye hich la yal. Un kilobat te abatele. Sok yahna te banti naine mate, sok te banti aismukul naktihib te satanase. Haok meto, huna votan abicho bon ta muk te bile. Maba amuko hon ta votan te bitil aischunkel avotan kune. Ni haok te bi ora akota lahel ta ulenik te antipase, te kunyotan ta tohol te las chun milel, te a tabanti nainem te satanase. Haok meto, Ainash amul tebuk tahtoho. Hate bitil abiko tahtoholik te machatik, shchunihik te nohibal yuun te balame. Que la yak ves nop balak te bitil, la yak yaluk te israeletik, tas tiel te milbil smahtan lokombaitik, te tei ochik tas pasel a te mulveke. Sok hananishkich abiko tahtoholik te machatik shchunihik, te nohibal yuun te nikolaita etike. Te kone yakilai te bila ya yakik tan mopele. Kichuun suhtes ame abutan. Yan te me masha suhtes abutane. Yamesh talon ta tohol ta oranash. Yameh kontroin sok te punyal de shlok ta kee. Te macha aish chikine. Ak ame yais tohol te bila ya yal te espiritu tas tohol te chun keletike. Te macha yashuyu un salave. Yakak besve te manava te nakbile. Sok yakak be i sakilton te tsibubil te a te yachil sbil te mayuk macha yasna tuluke. Hanash yasna stukel te macha yayiche. Shi, sok la yalbon. Sibu beya te chul abat yuun te chah chun keletik te aitalum tiatira te snichan diose te hichek ta tirel sit te bitil yat kahke. Sok te shlememet nash yakan hich te bitil shlememet nash te bronce hich la yal. Hon kilobat te avatele, te aish kushu la butane, te aish chunke la butane, te avako abata abatinele. Sok te tzihkem abuun te avokole. Sok te kashit yakatish ta atel ta orato te bitil atehat ta nelal toe. Haok meto, ay amul tebuk ta toho. Hate bitil mayuk biya walbey, te ans te Jezabel spile, te alvane yun Dios tas ope. Sok te yak besnopik, te abatetikuun, te yaspasik, te mulveke, sok te yastiik, te milbil smatan botil diosetike. Lah maliyish, bayal kaal, te yakuk suhtes yutanike. Haok meto, shut maskan suhtes yutanik. Mala yiki tayik, spasel te mulile. Kichuun te kone, Yame kak chabakuk tas vayit te anse, sok yame kak ashuk bayal sokolik te machatik yaspasik mulve sok, te memaba yayik itayik spasel te bila yaspas te anse. Sok yame kechentes talahel te yalatake, hich me yasnaiks to hospisil chun keletik, te no te bila snopo tas holik, sok tayutanik. Hich me yakak besto uhurtur, chikan biyelel te yatelike. Hauk meto te jaishe sok te machatik ayik ta tiatira te maba achunehik te bila yayak ta nopel te Jezabele sok te maba bah ta botanik snopel te bila mero tulan ihuk deskibal tas kopik te hayu un satanas tukele yakal beyesh te mayuk yan mandal te yakak beyesh akuchike. Hauk meto spisil ora mame shavak chayuk te bila achunehike hato te kalal yashtalone. Te machatik yashu yunik salave, sok te yayat elinik spasel fato kalal, tas lahibal, kaal, te pila yaskan potane, yame kakbe yich yatelik, tas tohol te nacionetike. Hich te bitil Jacobon, hich katel te tate. Yame shmandalahik, sok baston takinik,
yames wuyik oem te lumetike, hich bitil ya yich wuyel te oshome, sok ya kakbei te mukul ek te yashlok tel ta sakubel kinale. Te macha aish chikine, akame yais tohol te bila ya yaw te espiritu tas tohol te chun peletike. Sí. Apocalipsis capítulo 3. Sok la yalbon. Sibu beyate chul abat yuun te chah chun keletik te aitalum sardis, te macha yiko ukep espiritu etik yuun te diose, sok te yicho ukep eketike hich la yaw. Hoon kilobats pisil te abatele, kushul shiakoplal, haok meto lahemat yakil tukel, vika me asit, akbeyashanjip te bila kushul to agune, te melel lahelish tah kashel, yun kilo te malekuk te abatel, tas tohol te diose, na meshan te bila la vais tohol te la chune, kanan tayame sok sutesame abotan, te me masha vik asite, yameshtalon ta tohol, histe bitil yashtalte eleke, yun manna biluka buun te bi ora yashtalone, haok meto, Ainas chaosh tuluk, te aita bai sardis, te mabat sila gentes uspakike. Haik me te yas hoinunik, ta beel te slako sakils uspakike, yun kichme yaskan te bitil ayike. Te machatik yashu yunik salave, yamish akbot slapik, sakils uspakik. Sok mabayahtu beis bilik, ta bai te libros venta kushinele. Sok yame kalbei ta hamals bilik, tas tohol te tate. Sok tas tohol uuk te chul abatetik yune. Te macha aish chikine, akame yes tohol te bilaya yal te espiritu tas tohol te chun keletike. Sí. Sok la yalbon. Sibu beya te chul abat yuun te chah chun keletik te aitalum Philadelphia. Hich me la yal te chul Dios te mayuk lotta yutane. Ha te macha yicho te llave yuun te muk ahvalil Davide. Ha te macha yasham te mayuk tuluk yashu yuun smakele. Te bila yasmake mayuk tuluk macha yashu yuun shamel. Hoon kilo bats kisil te abatele. Sok ta orato hamu batish tinail ta tohol te mayuk macha yashu yuun te yasmake. Manchuk te mehtep nash te abipe haok meto Avateline spasel te bila la kale, sokmaba amuko ta wotan te pile. Hich me yakak te yashtal, skehans baik ta tohol, te machatik nanem ta yutanik te satanase, sok te machatik skuyos baik ta judiwe. Haok meto, ma haokik, hanash paslo tetik. Hon me yakak taluk te yaskehans baik ta tohol, hich me yasnaik te bitil ushata kotane. Ska te achune bon, te bila la kalbat, te kun me abotan ya tzik abokole. Hon me ya kanan tayat, te kala yashtal prueba, tas pamal baluminar. Sventa yuon ya mish ilbot yutanik, spisil te machatik, ainemik ta balumilane. Ya mish talon ta ora nash, kanan tayame te bila ay agune. Sventa yuon mayuk machayan ya yichbat, te a koronae. Te machatik ya shu yunik salave, Hame yo yalik yashkot kuun ta templo yuun te Dios kune. Shut mashlokix batel kinal te a. Sok yame tsibu bey ta bais patik te sbiil te Dios kune. Sok te sbiil te mukulum yuun te Dios kune. Ha te yachel Jerusalén te ashkohtel ta chulchan ta bais tohol te Dios kune. Sok yame tsibu bey ta bais patik uruk te yachil biile. Te macha aish chikine, akame yais tohol te bilaya yal te espiritu tas tohol te chun keletike. Sí. Sok la yalbon. Sibu beya te chul abat yuun te chap chun keletik te aitalum laudisea. Te macha hichuk te shie, te stalel mayuk lotta yutane. Huna shutanya yalta testigo te bilas melenile. Te jatas venta te chiknantes vil, yuun Dios spisil te pitik aye, hich la yal. Hoon kilo bat te abatele, la kayish te masiku kate, sok te mak ishinukate.
Kotanuk te kishinate o temero sikate. Haok meto samalat yakai. Mas sikukat sok makishinukat. Yame sheh tayat lokel take. Merel te jate hichiaval. Kulekon te jone. Huish kuun sobel bayal te kulejale. Shut mayukish vokol te shate. Haok meto mashanate ay bayal avokol. Sok te bayal yokolil aba takinale. Shut mayuk bila ayavuun te masitate. Sok te tanalate. Hichuun ya kalbat te yamanbon te oro kuun te lekup te spil ta kahke. Sventa yuun ay mia kolejal ta mero mele. Sok ya kalbat te yamanbon uuk te sakil kuul ya lape. Sventa yuun ma bayash keshavat te bitil tanalate. Sok ya me amanbon uuk sposhil asit. Sventa yuun hich me apostay asit a. Yun kicheshu avuun te yabil kinale. Te jone ya pihuptes, sok ya takois pisil te machekush ya kai takotane. Huna hukme avotan tahtohol, suht esame avotan. Ayame avais tohol, te kelon takop tastiana. Te me ay machayayaybos tohol te kope, sok te me ya sambon te tinele, kichesh ochon tasna, sok ya me huinta veel te a. Te machatik ya shu yunik salave, ya me suenon tanakle, tabanti te mukul naktihibal kune. Hish nish te bitil kayot salav te jone, sok te juene hish, tanakle tabais mukul naktihib te tate. Te macha aish chikine, ak ameyes tohol te bila yayal te espiritu tas tohol te chun peletike. Shi. Apocalipsis capítulo 4. Patil ayam bila lahkil. Halahkil te ay nail hamal tabay te chulchane. Te sbabial kop te lahkais tohole. Hits kop te bitil okese. Hits la yalbon. Muante lito, yu ya kakba tabil te bile yashkota pasel ta fuerza ta patilal baile. La yuton. Ta oranash las 29 ta yuel te espiritue. Hich la kil te ay hun mukun naktihibal te ay ta yolil te chulchane. Sok la kil te ay machan nakal te a. Te machan nakal te a tabay te mukun naktihibale. Sak lemanash. Sok tsashohanash hich bitil te lekil tonetik te haspe. Sok cornalinas bilike. Sok hoyol ta arku iris te mukul naktihibal te shlememet yashal te shohobil. Hich bitil te esmeralda tune. Tas hoylechal te mukul naktihibale. Lahkil chaneb shawinik naktihibaletik. Te tei nakalik a te chaneb shawinik tahtul mamaletik. Sak te skuspax lapohike. Sok ais corona tas holik. Te pasbil ta oro. Tabay te mukul naktihibale, lokdel tsanseval te a. Sok ay bila bayal yak tabul op te a. Sok ay chabu. Sok ay hukeb kaketik tuchatik tatilel tas tohol te mukul naktihibale. Haik te hukeb espiritu etik, yuun te diose. Sok ay bila pamal te a tabais tohol te mukul naktihibale. Pahal yide sok mar te shlemet na shich bitil te espejoe. Tayolelal tabais chang seles chikin te mukul naktihibale. Ay changko te bitik pushatik lahkil te a te ay sitik tas tohol. Tayelarik sok tas patik. Tes babial te bila kushule. Hichilel te bitil leon chohe. Tescha kotole hichilel te bitil alal toro vakash. Te yoshebal hitsit yelal te bitil vinike. Teschan kotole hichilel te bitil águila te yakta vilele. Taschanebal te bitik kushatike ay vakeb shikik te huhu kote. Nohel tasitik te yutil shikike. Sok te spat shikike. Kal akubal mashkechahik ta yalel. Chul Dios, Hate kabati Dios, especial shuyune. Hate macha alta nametele. Sok te macha stadel aye.
sok te machas paleche. Shiik, te bitik kushatike, spisil ora ya yalbayik yutzilal, ya yichik tamuk, sok ya yalbayik vokol te machan nakal tamukul naktihibale. Hate machas talel kushul sbahtel kinale. Te chaneb shavinik mamaletike, yas kehans vaik tas tohol te machan nakal tas mukul naktihib, te stalel kushul sbahtel kinale. Yas cortes coronaik tas tohol te mukul naktihibale, sok hich ya yalik. Kahual, hagun te ichel tamuke. Yaskan alel agutzilal sokaguel. Yun hat la chiknantes pisil te bitik aye. Sok hat skanhel agotan te bitik ay tak inale. Sok te bitik la yich chiknantesel agune. Shiik, Apocalipsis capítulo 5. sok lahkil te ay balbil hun te sakov tas vail skap te machan nakal ta mukul naktihibale. Ay bilat sibubil ta yutil sok taspat te balbil hune. Sok yicho hukeb seyo. Sok lahkil tul chul abad te bayal jipe. Tulan yak ta yalel ta aw ta sok oyel yay. Macha yashu yuun samel te balbil hune. Macha yashu yuun samel te seyo etik makbil ay. Shi ta aw. Hauk meto mabaveh tuluk ta chuchan sok ta balu milal. Sok ta yetal balu milal te yashu yuun samel te balbil hune. Nih tuluk mayuk macha hu yuun jilel. Baya la kokatay ba yuun. Melel maveh tuluk te macha yashu yuun samel sok skoponel te hune. La yalmon tsein te tul mamale. Mash okatish. Melel yashu yun schamel seyo etik te leon chok yun te tzumbal juda te hanis tzumbal te muk ahwalil Davide. Melel huish yun salaw. Hich yashu yun schamel sok spolel te hukeb seyoe. Shi. Hich lahkil tabay te mukul naktihibale. Sok tabante ay te chankot bitikushatik. Te ay ta yolilal te mamaletike. Te kotol a te koht alalchi. Jichoh milel yilel. Te ay hukeb shulu sok hukeb sit. Haik te hukeb espirituetik yuun Dios. Te la yichikish tikunel bael tas pamal te balumilale. Te alalchihe basak te balbil hun te ay tas vael skap te macha nakal ta mukul naktihibale. Te kala lasak te balbil hune. Te chankot bitik kushatike. Sok uuk te chanes chavinik ta tul mamaletike. Las que hans baik tas tohol te alalchihe. Spisilik gicho yar paik. Sok kopaetik. Te pasbilik ta oro te nogel ta pom. Te has kopik tas koponel Dios te machatik. Chulum yuun te diose. Las kahinta yik kum yachil kayo. Ay tawenta tukel te yashuaun sakel te balbil hune. Sok schamel te seyo etike. Yun la wich milel. Sok taswenta chichel la mame yish yun in Dios sobol ta chaps chumbal ans winiketik te yanyantik skopike. Sok te yanyantik slumalike. Sok te yanyantik nasionetik tabal humilale. La wak yish ya telik ta ahwalil. Sok ta sacerdote il tas tohol te Dios kuntike. Sok yamesh manda lahik tabal humilal. Shik tak ayo. Lahkil sok lahkaibes tohol skop sobol tahtul. Te chul abatetik te schoita yehik te mukul naktihibale. Sok uuk te bitik kushatike. Sok uuk te mamaletike. Te yahtalul te chul abatetike. Bayal ta milyon te mahu ta ahtayele. Tulan yakalik ta al te shich la yalike. Te alachik la yich milele. Ay tas vende ichel yue. Sos kunehal. Sos pihi. Sok hi. Ay ta ichel tanu sok yitzilale. Shiik ta al. Spisil te bitik chiknantes bil yune. Te ay ta chuchan sok ta balu milal. Sok ta yetal balu milal. Sok ta mar.
soks pisinte bitik ay te'a, hich yakalik ta yalel. Te macha nakauta mukul nakihibal sorte ala chipe. Aka yich albayel mokol. Ay ta ichel tamuk. Ay utzilazo, ay yueltas batel kinam. Shik tas pisilik. Te chankot bitik kushatike, hich la yalik u. Ichu! Shik. Te chanesh chawinik mamaletike, las que hans baik tas tohol te machas talel kushus batel kinale. Apocalipsis capítulo 6. Lakil te alalchi te kalalas hampun, tas sukebal te seyo etike, sok lakais tohol te kopo, ko te bitik kushatike. Hich kopo lakai te bitil skop chauke. La me y la vi. Shi lakai. Hich lakil kot sakil caballo. Te macha kahal tas pate, yicho timalte. Tas kab sok akbot, corona tas hol. Huyun salau tas venta salvane. Te kalalas ham tes chebal sello te alal chihe. Lahkais tohol kopo te chak kotol te bitik kushatike. La me y la vi. Shi. Loktel yang sahal caballo. Te macha kahal tas pate. Akbot yatel tas chayel te lamal kinal tabalunilale. Svente ayun hich metalel ashel yasmil sbai. Sok akbot smukul kunyal. Te kalalas ham te yoshebal seyo te alal chihe. Lakais tohol kopo te yosh kotol. Te biti kushatike hich layal. La me y la vi. Shi. Hich lakil kot ikal caballo. Te macha kahal tas pate. Sliko libra tas kap. Lakais tohol te ay macha kopo ta yolilal. Te chanko te biti kushatike. Te hich la yale. Cheb libra trigo tajun denarios tohol. Sok vakev libra cebada tajun denario. Yante aceite sok te vino mameshavak ayuk stukel. Shi. Te kalalas ham te chanebal seyo te alal chihe. Lakais tohol kopo te chan kotol te biti kushatike. Hich la yal. La me y la vi. Shi. Hich lakil kot anal caballo. Te macha kahal tas pate. Lahel shi tesbile. Sok tsakal tas pates sok hibal animaitike. Akbot tas venta sheh tas chan shetel te balu milal. Te yasmil ta punyal. Ta vinal. Ta chamel. Sok ta tiel ta tiaval chambalametik. Ta balu milal. Te kalalas ham te yuebal seyo te alal chihe. Lakil te aishchulelik. Ta bay yanil te chikhibal milbils mahtan Dios. Te haye machatik la yichik milel taskah te skop Dios. Sok te hun yotan la yalik ta testigo te bilas chunehike. Tulan yakalik ta au hich la yalik. Kahwal, chuldiosata melen. Hayep to shank ask an te yasta yorail te yabay chapanvane te yabak bestohik te bitil las malbotik chicheltik te machatik nainemik ta balumilale. Shiik ta au. Hich akbot slapik sakil kuil hugutul. Sok albotik te hunuk yotan akas malik shan tebu. Hato te metzaka yahtalul te yermanotak te ayik ta abatinel yuun te Cristoe. Fuerza ya yichik milel u. Hich te biti la yichik milel stukelike. Lahkil kalal las ham te swakebal seyo te alal chihe. Taltulan nikel tabalu milal. Te kale ikuk. Hich kota ilel te bitil ikal chishal pak. Sventa melotan.
te ue tzahum hich bitil tzahal te chiche, te eketik te ayik ta chulchane, chayik weltel tabal milal. Hich bitil buket nash yashkosh yashal ziti igote, teme yukot yuun te tulan ike. Te chulchane chay bael tahsit, hich bitil oranash yayich balel te hune. Heltaibot yavilix bisil te itztikile, sok te chin sepelse inaletik, te hoitabilik tamare. Te muk ahwaliletik, te ayik tabalumilale, sok te machatik muk skoplalike, sok te ulehetike, sok te kapitan solaetike, sok te machatik ayipike, sok te abatetike, sok te machatik ayik ta libre, las nax baik ta naichen, sok ta toyol witztikil, sok hich kahyalbeik te witztikile, sok te chentikile. La netavotik, makavotik ta si te machanakal ta smukol naktihibe, mames tautik te yilim ba te alal chihe, yun kotis kalelal te yilim bae, ma jakan kuchuk yun. Shik ta'ao. Apocalipsis capítulo 7. Tapatil lahkil chantul chulabatetik, tei tekatik huhutul tabay chanshechelul te balumilale. Skomohik te chanchap ik, te yashbenik tabalumilale. Sventa yun shut mashben ik tasbate lumkinale, sok tasbate mare. Te hich mastisba petuk a te teetike. Sok lahkil yanchul abad te motel tabay slukib kaal. Dichotel taskap te seyo yuun te kushul diose. Hainchul abato. Tulan avun ta yavtayel te chantul chul abatetik te yicho yatelik. Talahin vane tabay lum kinal. Sok tabay te mare. Hich layal. Matomesha lahinik te lum kinale, sok te mare, sok ni petuk te tetige, ato te me la kakbetik seyo tastibaik, te abatetik yun te Dios kuntige. Shik. Sok lahkais tohol te hayeb yahtalul taspisilik te layit seyo ilike. Ay vashaklahun vinik tabak te layit seyo ilik taspisilik tachah te israeletike. Ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umal huda te layit seyo ilike. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umal Ruben. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umal Gad. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umal Aser. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umal Neftali. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umal Manases. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umbal Simeon. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umbal Levi. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umbal Isakar. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umbal Zabulon. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umbal Jose. Sok ayla hunes chavenik ta bak ta tul tes umbal Benjamin. Te yicho seyo ilik taspisilike. Tapati lahkil ay bayal machatik talemik tabayanyantik nasionetik. Sok tabay chabalchap sumbalik. Sok tabayanyantik slimbalik. Sok tabayanyantik teskopike. Spisil tekatik tastohol te mukul naktihibale. Sok tastohol te alal chihe. Bayalik tak Hashem toshan te mashu ta ahtayele. Sak tes uspats la pohike. Sok stuchuhik palma taskabik hugutul. Spisilik tulan yakalik taal. Hich yakalik ta yalel. Recolele, ay tasventa de Dios kuntik te nakata smukul nakhibe. Sok tasventa te alachike. Shik. Spisil te chulabate tike. Tekatik tabay soy lehal te mukul naktihibale. Sok te chanesh chavinik, tahtul mamaletike. Sok te chanko te bitik pushatike.
Las pacans baik talum tas tohol te mukul naktihi bale. Hich la yichik tamuk te diose. Hich la yalik. Hichel, te bendicioné, te iche tamuke, te vigilile, te yalel bokole, te yusilale, te yuele, sok te yipe, ha alta suenta de Dios kuntix padel kinale. Shik. Ay tul te mamaletik te la sokobone. Te hich la yalbone. Machatika in to teslapo hik sakils kuike, sok banti talemik. Shi la kalbei. Tatik hatiana la kut. Hich la yalbon. Haik in to te machatik ashishunik te vayal utzinele. Sak ohish us pakik. Hala sakub tesik a te shich el te alal chihe. Has vuelta ir te tekatik tas tojos mukus naktihit te diose. Ala kubal ayik ta abatinel yun tabay te templo yune. Te macha nakal ta mukul naktihibal. Yames kanantay, sok yames hoins pisik ora. Mabayash kashis mukolik ta winal sok tatakinti. Sok mabaya ibe kish kushul te kale. Sok mabayash koklahikish yun te shkishnale. Melel ti alal chik ti ay tabayoli lal ti mukul naktihi bale. Ameh kanan yunik. Yamesh ikotik bael yun tabay slok ha te yashkushinik yune. Sok yashkusbot yale sitik yun te diose. Shitakop. Apocalipsis capítulo 8. Te kalal la sam te sukebal sello te alal chihe. Chabal kinal kot oliluk ora tachuchan. Lakil ay huktul chulabatetik tekatik tas tohol te diose. Akbotik hukeb okasetik. Talyan chulabat kostek ansba tabay ses katihip mahtanil. Yicho taskap te yavil chikhibal pom te pasbil ta oroe. Akbot taska bayal poms ventas taktis sibals koponel Dios. Yuun te machatig chulum yuun te diose. Layak tasba tiskatihi mahtanil te pasbil ta oro te aitas tohol te mukul naktihi bale. Hichmo bael tas tohol Dios chailel te pom te akbot taskap te chul abate. Te chailel te pome pahal mo bael soxkopik. Te machatik chulum yun Dios, te yakalik tas koponel te diose. Te chul abate, las sakshantes chikhibal pome. Las nojes ta yakalel kah te ay tas kahtihi mahtanile. Las buskin koel ta balimilal te yakalele. Te chikna chavuk a, sok ay bila yak ta bul skop sok tsansebal, sok tulan nihkel. Hich te hukeb chul abatetik te yicho tas kabik te hukeb okasetike. Las chabans baik te yokesinel. Des babial chul abate la yokesin te okese. Chiknah bat sokah kapal sokchich te la yich malel koel tabay te lum kinale. Lah takakel sheh ta yoshetel te tetik ta lum kinale. Sok lah takakel spisil te yash akiltike. Te shchebal chul abate la yokesin te okese. Chiknal la kil te hichilel te bitil mukulvitz te yakta tilel ta kahkel. La yish chochel ochel tabay te bare. Katpuh ta chit shehtuk ta yosh shetel te mare. Tas pisil te bitikushatik ta mare. Te ma oliluk te lahe. Sok te ma oliluk hin te barquetike. Te yoshebal chul abate la yokesin te okese. Ay mukul ek ay kweltel ta chulchan. Te yakta tilel hichbitil silbil tahe. Ot tabay te ma oliluk te muk haytike. Sok te slok haytike. Chalva mals bil te eke. Mero chak ot te haytik yune. Hichlah bayal tahtul te ans viniketik ta sventa te hae. Yun meruk ashelaven nash chal ot. Te chanebal chul abate la yokesin te okese. Olok sheh ta yoshetel te kale. Sok sheh ta yoshetel te ue. Sok te ma oliluk te eketike. Hich ikub sheh ta yoshetel te kinale.
Hich ay chanebuk ora tupen shohobil kal takaleltik. Sok hich nish te uta ahkubal. Hich lahkil te ahtul chul abad te yak ta vilel ta bais habalul te chulchane. Tulan yak ta kop lahkai. Ay, ash opos baik te machatik nainemik ta balumilale. Taskate kalal yash okesino te oshepshan okesetik te yayok esinik te oshepshan chul abatetike. Shi. Apocalipsis capítulo 9. Te lluebal chul abate la yokesin te okese. La kil ay ech ay kweltel tachulchan te kotas bate balumilale. Te eke akbotas kap te siabe ils ti il te shabe. Hishla sambesti te shabe. Te molokel tel chail te hichilel te bitil chailel te mukul ornoe. Te chalele ikub yuun te kale. Sok ik mashantik nash abah te kinale. Tabay te chaile. Loktel kulubetik te a te vilik bael tas pamal te balumilale. Akbot jipik te tiav hichbitil yashtiavanik ta balumilal te tseketike. Albotik mandal te mabaya yutzinik te akiltik te ay ta balumilale. Sok spisil te bitik yashchik ta balumilale. Sok spisil te tike. Hanashmeya yutzinik te hichipal ansviniketik te mabayicho seyoik tastivaik yuun te diose. Hauk meto, maba akbotik te yasmilik tak ashel te ansviniketike. Hanash akbot tasventaik te yayakdei ashuk svokolik web u. Te shkushul te stiavike. Hapahal sok te shkushul stiav te tseke. Te bi ora hich yashkot ta pasele, yameskans la helik te ansviniketike, hauk meto, maba yastaik, manchuk te meyotanuk yaskans lahike, hauk meto, yasham bael tastoholik te lahele. Te kulubetike hichilelik te bitil kabayoetik te chapalik yuun gerrae. Tas holik ay bila hichilel te bitil corona te pasbil ta oroe. Te sit yelavike pahal jilel sok sit yelav ansvinik. Te sotil sole pahal jilel sok sotil sol ans. Te sbakel yeike pahal jilel sok sbakel ye te leon chohetike. Ais mahkil yotanik te pasbil ta takin jilel. Pumumet nash yashkopo te shikike. Hich te bitil pumumet nas op yahkaitik bayal karetaetik nitbilik ta kabayoetik. Te animal yash ochik ta gerrae. Ais nei hich bitil sne te tseke te yashtiavanike. Akbot tas ventas neik yutzinel huepu te ansviniketike. Sok aitul ahvalil unik te has ventaine te shabe. Abadons bil ta hebreo kop. Sok Apollons bil ta griego kop. Kashish tesvakumul voklahele. Aitos kanshan chakum voklahel. Tesvakebal chul abate la yokesin te okese. La kais tohol te ay macha kopo ta yolelal te chanchish hulubil. Te ay tas katehi mahtanil te pasbil ta oro te ay tas tohol te diose. La kais tohol te hich albot te svakebal chul abad te yicho okese. Koltaya bael te chantul chul abatetik chukurik tabay timu ka Eufrates. La yud hich kolik bael ta chukel te chantul chul abatetike. Sventa yuun yashbas milik te maoliluk te ansviniketike. Melel hasventail te chapalike, hato te meyasta te bi ora, sok bi kalil, sok bi uil, sok bi havil te yashkota pasele. Sok lakais tohol te haitul soldado ayunik, te kahatik ta kabayoe. Ay lahun vinik milyon tahtul tas bisilik te solavetike. Hichilel te kabayoetik, sok te solavetik te kahatik a te akboton kile. Te solaetike aismahkilik te tsah yilel hichbitil kah. Sok yash hichbitil safiro.
Sokan hiç bitil azufre. Yan te caballo etike hiç solik te bitil leon chohetike. Ta yeik yakta lokel kak sok chail sok azufre. Te maoleluk te ansviniketik te lahik yuun te oscha milhibale. Habi, hate kahke sok chail sok azufre te lok ta yeik te caballo etike. Melel te caballo etike yash lahinvanik ta yeik sok ta sneik. Yuun te sneke pahal didel sok te tiaval chane. Ay solik te yayayik utsinvane soke. Hauk meto te hayeb shan machatik mabalahik yuun te milhibaletike. Malasutes yotanik yuun te bilas paso taskabike. Malayikitayik ta chunel te pukuhetik. Sok lokombaetik te paspilik ta oro, sok ta plata, sok ta bronce, sok ta ton, sok ta te mashilik kinal, sok te mashyayik stohol op, sok te mashu yashbenike, sok malayikitayik te milave, sok te tsilvaneke, sok te mulveke, sok te eleke. Apocalipsis capítulo 10. Sok lakil kotel ta chuchan yan chul abad te bayal jipe. Kotsoltel ta tokal sok ay arco iris koyol tas hol. Te sit yelav shlememet nash shohobil hiç bitil te kale. Te yakane hiçilel te bitil mukul oy. Te tsah shohanash skale. Samo taskap chimbal bilhun te slechohe. Hiç lastek tasvail yakan te mare. Sok lastek tashkeshen yakan te lum kinale. Tulan abun takot hiç bitil yash abun te leon chohe. Te kalal abune ay huke chavuk te abunik tas hakbel te skope. Te kalal lah yotanik takop te huke chavuke. Kan sibuy te bila la yalike. Auk meto ay machak opohtel ta chuchan lahkai te hiç la yalbone. Mukameta votan te bila la yalik te hukeb chauke, mamesha tsibuy tahun. La yuton, te chul abat te tekel la kil tamar sok talum kinale, lastoy moel svail skap ta chuchan, hish la yak ta testigo te machas talel kushul sbahtel kinal, te las pas te chuchane sok spisil te bitik te ae. Te balumilale sok spisil te bitik te ae, te mare sok spisil te bitik ay te ay hiç layal. Maba halish kal. Melel te kalal yashkot yorail te yashkopoh te sukebal chul abate. Yameshkah yokesin te okese. Te ikotish ta pasel at te bilamuken ay ta yotan Dios. Te la yalbe yayik te abatetik yune. Habi ha te alvanehetik yune. Shi lakay. Te machakopohtel ta chuchan la calle, las koponon shan, hiç la yalbon. Pan saka te chin balbil hun te hamals lecho taskap te chulaba te tekel tamar sok talum kinale. La yuton, hiç nopzahon tabay te chul abate, las kambey te yakub yakbon te chin hune, te chul abate hiç la yalbon. Ila, bika koel. Te ave chi yay hiç bitil chiil te chabe. Yan te achukte yash chaup yuun stuke. Shi, hiç lahtzak te chinhun te ay taskap te chul abate. Sok lahbi koel. Te ke chi layay hiç bitil chiil te chabe. Yan te kalal lahish ta bikel kun ay chaup ta chut lakay. Hiç la yalbonshan. Fuerza me yawaishan, alvane yan vuelta te bite a escoplaliun Dios, bayalta pam lumetik, sok bayalta chap nacionetik, te yanyantik skopike, sok te yanyantik muk aholetik unike. La yuton. Apocalipsis capítulo 11. Sok akboton tahka, chish halal sventas pishibal sok hich alboton. Hachan, isate templo yuun te diose, sok te skahtihi mahtanile.
Sok ahtayate hayep tahtul te machatikes lahins vaik te a. Hauk meto, mameshap istukel te yamakul te temploe. Yun apotista sventa te yamlumetike. Yamesh pakuk ta tek el yunik, che yoshvinik te mukulume. Sok yamehtikum che testiguetikun te yash opohik ta alvane kuun, oshbak sok oshvinik, al teslapohik ishalpak sventa melota. Shilakai, te chep testiguetike, ha te chep oliva te, sok te chachish yavilkah te tekahtik tas tohol te kahvaltik te ha Dios yuun te balimilale. Te me ay machatik yaskan yash utsinotik yuun te chep testiguetike, yash lokah ta yeik te kashel yash lah ta ora yuun te yah kontroike. Hichun fuerza me yash lah te me ay macha yaskan ya yutsine. Te testiguetike ay me yuelik tas makel te chuchane. Sventa yuun maba yash tal haal te hayeb kal yash kopohik ta alvanehe. Sok yashu yunik te yaskat punik te chich te hae. Sok yashu yunik te yayak ashuk spisil ta chaps vokol te balimilale. Chikan haye vuelta yaskan yotanik te yaspasike. Hauk meto, kalal huish yunik a te yatelik ta testigoe. Yamesh loktel ta shab te mukul chambalam te shiban tix bae. Yames pasik guerra, sok yames salotik yun. Sok ashel yashmilotik yun. Tishilme yashil sbaketalik ta calle tabay mukulum te banti la yich hispanel ta cruz te kahvaltike. Te mukulum sodomas bil, sok Egiptos bil ta alel skoplal. Te lumetik te yanyantik umbalike, sok te yanyantik skopike, sok te yanyantik nacionetike. Olel chanep al yame yilbeyik sbaketalik te tishilik ta komon sitil. Masyak meyik te yayich mukel te sbaketalike. Te machatik nainemik ta balumilale. Yas busna yutanik ta lek yuun te lahemik yayilike. Sok yas pasik in yuun. Sok yayakbes baik smahtanik yuun. Melel bayal kasvokolik ta sventa te chep alvanehetik yuun te diose. Hauk meto, te kalal kashish a te olil chanep ale, te diose las chakuches te testiguetike, hich te kahachel, spisil te machatik la yinike, och bayal shivel ta yotanik yun, te chep testiguetike la yayik stohol te ay machatulan kopotel ta chuchan, te hich albotik yune. Moanitelito. Shis koplalik. Hich potzolik moel ta tokal kalal ta chuchan ta sit te yah kontroike. Ora nasha tal tulan nikel. Hin sheh tas lahun shetel te mukulume. Sok hukmil tahtul ansviniketik lah yuun te tulan nikele. Hich te ansviniketik te kushulik hilele. Otshivel ta yotanik yuun. Kah yalbeyik yutzilal te Dios te ay ta chulchane. Kashish te ischa kumul voklahele. Hayash talish te yoshebal voklahele. Te sukebal chul abat la yokesin te okese. Ay machatik tulang opohik ta chulchan la kai te hich la yalike. Spisil te muka valiletik ta balumilal, sok te bila ay ta sventeke. Aish ta sventas tukel te kahvaltike, sok te Cristo yune, hame aita ahvalines bahtel kinal stukel. Shik lakai. Hich te chaneb vinik tahtul mamaletik te nakalik tas mukul naktihip tas tohol te diose. Las pakans baik talum ta yichel tamuk te diose. Hich la yalik. Yamekaltik wokol ta tohol. Kahual, Diosat espisil Yashua gune. Atal el ayat anamei, ta ora to, sokte no pol yashtalatishe. Mele la wakish ta ilel tesmukul aguele, hich ayatish ta ahwalinel atukel.
Ilinish yo tanik te nacionetike. Hauk meto. Kohtish yorahil te awili mae. So kohtish yorahil te yawil be ya telik te mach atik lahemike. Sok te yawak bes tojos kabik te abatetik agu te yakalik te ya yel alwaneje. Sok te hayev te mach atik chulum yun te diose. Sok spisil te mach atik yichoh tamuk te abile. Chikan te memuk bikite. Sok ohtish yorahil te yawak talahel te mach atik yasbol te sik te balumilale. Shik ta yalel. Hich ham te templo yun Dios te aita chuchane. Te la kila te shkashail te trato te aita yutil te templo e. Sok chikda hachel tsanseval. Sok ay bila yak tabul takop lakay. Sok tal tulan chabuk. Sok tulan nikel. Sok tal tulan bat. Apocalipsis capítulo 12. Sok chikna mukul senya tayolil chuchan. Habi tulans te skuine te kale. Sok ste kabine te ue. Sok skoronaine lahchayeb ek tasol. Te anse ayiko alal taschut. Yak ta aw yunsh kushul te Allah hele. Ay bayas vakol yun te yash ayine. Sok chikna yan senya tayolil chuchan. Hati mukul sahal chan. Te shiban tiks bae. Ay hukeb te sole. Sok lahun chishulub. Sok ais corona kuku pi te sole. Tasne las mescuel te maoliluk te eketik ta chuchane. Sok las choh kuel ta balumilal. Te mukul chane las tekans ba tas tohol te ans te yash ayinish te yale. Sventa yun yames big ta ora te kalal yash ayine. Ayins kerem al te anse. Deja tulan yashmandala sox baston takin tas kohols pisil ta chaf de nasunetike. Ikot moel yun Dios ta chuchan ta ora nash de yale. Tabay te smukul naktihi de Diose. Yan te anse ambael kalal hocho takin kinal ta banti ay yavil te chahbambil yun de Diose. Sventa yun te yagich maglinel oshbach sok oshvinik al a. Pati lakil te ay guerra ta yolil chulchan. Te volvane chul abat migele. Sok te chul abatetike. Las sals bai sok te mukul chan te shiban tiks bai. Te chane sok te abatetik yune. La yakik fuerza ta guerra. Hauk meto mahu yunik te tzalave. Hich malas taikish te banti yash ayinik tabay te chulchane. Hich la yish chohel lokel tafuera te mukul chan te shiban tiks bae. Hate namay kinal mukul chan te pukus bil. Sok satanas bil te yaslolais pisil te machatik ainemik tabalumilale. Te pukuhe sok te abatetik yune. La yichik chohel koel tabalumilal. Sok lakais tohol te ay machatulan yak takop ta chulchan te hich la yale. Talish yorail te kolele, te kahvaltik Diose, ay yuel, soka ay ta ahwalines tukel, sok yakobeish ya tel te Cristo yune. Yun la ichis chohelok el ta fuera te machan las leulabes mul te kermano taktik. Te kal ahkubal las leulabes mulik tas tohol te Dios kuntike. Te kermano taktike, las salikish tas ventas chichel te alal chihe, sok tas venta te skop Dios te las tehkans vaik testigo yune. Melel malas ustas vaik sok te shkushle halike, kun nashotanik layaks vaik ta lahel yun. Hich yun, bayaluk mes bus avotanik, haeste ainemesh ta chulchane. Ay, haeste nainemesh ta balumilal, sok ta vaik te mare, Yame vila vokolik. Yun koistel tabanti ayeste pukuhe. Bayal lihkem sol yun snauhisto hol te maybish bayal kale. Shi. Te mukul chan te shiban tiks bae. Las na te chohbelish koel tabalumilale.
Hiç bas nütz de ans de ayinemis kerem ale. De anze akbot şikin şebal şik de mukul agilas venta yun yaşu yaşvil bael kalal tabayavil tapoçol takin kinal de kubul yayils basok de çane. De yayich maglinel olil çane habil a. De çane lasmal el ha taye. Hiç kot de bitil mukha. Yun yamesh dikot bael yun te anse. Auk meto te anse la yich poltayel yun te lum kinale. Melel te lum kinale. Las hams bata yuchel te mukha te mallokel ta ye te mukul chan te shibantix bae. Hiç te mukul chane. Ashem toshan ilin yotan tas tohol te anse. Hiç bayay guerra sok de hichipal de stumbal shane. Habi, hate machatik yateline hix chunels mandal de diose. Sok de hun yotan hichohik tabu de testigo kop yaloh de Jesucristo Apocalipsis capítulo 13. Las tecans bata bay si al mar de mukul chane. Lakil loptel tamar mukul chambalam te shibantix bae. Ay hukep sol sok lahun chish shulu. Tahuhu chish te shulube. Ais corona sok tabay huhu te sole. Sibubil sibir sventas toiba koptayel te diose. Te mukul chambalam te shibantix bae. Pahal yilel sok te leopardo chohe. Te yakane hichilel te bitil yakan te osoe. Te ye hichilel te bitil ye te leon chohe. Te mukul chan te shibantix bae. La yakbe yuel, sok la yakbe snaktihibin te smukul naktihibe. Sok la yakbe yich tulan yatel. Te mukul chambalam te shibantix bae. Ay hun sol te ay yechen te yashlah yun yilele. Auk meto la yich postayel te yechene. Spisil te machatik nainemik tabalumilale. Bayal ayan yotanik yun. Hiç la yichik tamuk te mukul chambalam te shibantix bae. Las lahins baik tas tohol te mukul chan te shibantix bae. Te yakobe yich yatel te mukul chambalam te shibantix bae. Sok las lahins baik tas tohol te mukul chambalam te shibantix bae. Hiç la yalik. Macha me pahal sok te mugul chambalam te shibantix bae. Aibal macha ya shu yun te yasals basoke. Shik lakay. Te mukul chambalam te shibantix bae. Akbot permiso te yayal te bila muk yashu yun spasel sok te yastoy bakoptay te diose. Sok akbot yich yatel te yashalah taatel che yoshvinik ue. Hiç has kontro koptay te diose. Sok has yishta koptay bey te sbile. Sok te templo yune. Sok te machatik nainemik ta chulchane. Sok akbot permiso te yaspas guerra sok te machatik chulum yun te diose. Hato te me las sale. Sok akbot yich yatel tas tohos pisil tahcha. Sumbal te ans viniketike. Sok spisil ta chahlum te yanyantik skopike, sok te yanyantik nationetike. Spisil te machatik nainemik tabalumilale, las lahins baik tas tohol te mukul chambalame. Hate machatik manlakaluk sbilik ta listas venta kushinel te yicho te alalchi te lahe. Te la yis sibuyel alalto te bi ora pasta te chuchambalumilale. Te me aya chikine, aya me vais tohol. Te macha his oplal da yischukel. Ya me yischukel. Sok te macha his oplal yish milel ta puñal. Ya me yish milel ta puñal. Hain to. Has mukul ko tantik te as kuntik tas venta chunel ko tantik. Sok te macha tik chulum yu te diose. Pati lakil yan mukul chambalam te shibantix bae. Te loktel talum kinale, ay chanchi shulu hiç biti shulu te alal chihe. Haok meto hiç kop te bitil mukul chan te shibantix bae.
te bila yaspase, hayaspas tas venta bitil ayatel yicho tesbabial mukul chambalam te shibantix bae. Hayash atehtas tohol sok hich la yakbeis lahins baik spisil machatik anemik tabalumilal tas tohol te mukul chambalam. Te shibantix ba te kolemish yehchene. Sok la yak ta ilel bayal ta chaps mukul senya yuel. La yak chayuk del kah ta chuchan tas tohol te machatik nainemik tabalumilale. Sok tas venta senya yuel te akot spas yuun tesba uyal mukul chambalam te shibantix bae. Las lulay te machatik nainemik tabalumilal. Hich layal mandal te yames pas beyix lokomba te mukul chambalam te shibantix ba. Te la yich echentesel ta punyal te hu yuun te kushine. Sok akbot tas venta te yak kushinuk lokomba te sbabial chambalam te shibantix bae. Sventa yuun hich meyash kopo te lokombae. Sok sventa yuun hich yak ta milel spisil te macha maskans lahins baik tas topole. Sok layal te fuerza yamesh akbot yichik marka tas vaels kabik o teme tas ti baik spisil ans viniketik. Manchuk teme muk bikite, teme kulehe o teme mayuk bi ay unike. Teme ayik ta libre o teme ayik ta mosrile. Tul mayuk macha yayay mambahel, sok chombahel, teme maba yicho te markae. O tesbil te mukul chambalam te shibantix bae. O tes numeroil tesbile. Hainto yaskan te ais bihil kotantik tas nael tes numeroile. Te macha ais bihil yotane. Akayah taibeis numeroil te mukul chambalam te shibantix bae. Te has numeroil te vinike. Des numeroile 666, Habi Olil Shabak Sokbakeb Shalvinik. Apocalipsis capítulo 14. Patil ayan lakil. Hate alalchi tekel tabais ba te vitsione. Suene te a te vashak lahun vinik tahbah. Tahtul te tsibubil tas tibaix bil te alalchi he. Sok bil te state. Sok lakais tohol ay bila kopo tabay chuchan. Te pahals kop sok tes nohel haitike. Sok skop te tulan chavuke. Hit skop lakay te bitil ay tsobol machatik yak tas tihel te yar paike. Yakalik tas kahin tayel ach kayo tas tohol te mukul naktihibale. Sok tas tohol te chankot bitik kushatike. Sok tas tohol te mamaletike. Tul mayok macha yashu yuun snopel te kayohe. Hanash te vashak lahun vinik tahbak tahtul te kol bilik lokel tayolil te ans viniketike. Haik te machatik mabalas poltes baik sok te ansetike. Melel hu yunik te maba nuhbinike. Haik nas tukelik te yas aklinik te alal chihe. Chikan te bant yash bate. Sok haik te kol bilik lokel tayolil te ans viniketike. Sventa yuun haiks basit koem tas tohol te diose, sok te alal chihe. Shut mayuk banti la yalik lotil kop ta yei. Shut mayuk smulik tas tohol te smukul naktihi te diose. Sok lakil yanchul abat yak ta vilel tas hamalul te chulchane. Yicho telek yachil kop sventas kolelik te machatik ainemik ta balu milal te yayalbe yayike. Has pisil tahcha te nasionetik te yanyantik zumbalike, sok te yanyantik skopike, sok te yanyanlum ayike. Tulan hichyak ta yalel ta kop. Și ai mete diose, albeik yutil skoplar, yu un kotishorail te ichel ta kope. Lahiname abaik tas tohol, te macha las pas chulchan, sok te balumilale, sok te mare, sok te slok haetike.
Shilakay. Tzaklinot yun yanchul abad te hichla yale. Ashel kinish de mukulum Babilonia. De las Jacobtes pisil tachach nacionetik a te vino yune. Kabi, hate la yak bes no pik desmulveje. Shita aw lakay. Tzaklinot yun yanchul abad te ha yoshabalish a. Hichla yal ta aw. Temach atikias lines baik tas tohol te mukulcham balam te shibantis ba. Sok tas tohol te slokon ba. Sok te yajich bejik smarka tas ti baike utas kabike. Yamesh akot luchik te vino. Hate yilimba Dios te shut mayuskape. Te nohel yun ate baswa. Yamesh akot kashuk bayal su kolik takach. Te yakta tilel ta azufre. Ta sitik te chula batetik yun te Diose. Sok ta site ala chige. Te chailel te sokolike. Stomomet nash yashmos bahtel china. Al akobal mayuk banti ayichikleva yun castigo. Spisil machatik te yas lahis baik tas tohol te mukul chambalam te shibantik sba. Sok tas tohol te slukun bae. Sok te yicho beyi smarka tas kibake o tas kabike. Shita aula kai. Hichun te machatik ulum yun Dios te yatele nix chunel tes mandale. Sok te aich unher yo tanik tas tohol te Jesuse. Sihkem yunik tes mokolike. Sok la kais tohol te ay machak oportel ta chuchane. Hich la yalbon. Sibuya tahon into. Binash me yutsilik ta orato sok tas bahtel kinal te animaitik te chunehi kahvaltik te lahike shime. La yuton. La yal te espiritu Melenish a. Yamichik leva yun te yatelike. Sok yamis kwenik te a te yatelike. Shi. Ayan lahkil. Hate sakil tokale. Sok ay machan nakal tas bate ha pahal sok te nichanile. Ais corona tas hol te pasbil ta oro. Sok ay tas kap te os te aye. Sok ayan chul abate loktel ta templo. Tulan la yautay te machan nakal tas bate tokale. Ochanta atel sok te os avichohe. Sobeya sit te kaho aita baluminale. Mele las taish yorail. Takinish te site. La yud. Hich och ta kaho sok te os ta balumilal te machan nakal lahkil tas bate tokale. La yay kaho ta balumilal. Sok ayan chul abate loktel ta templo te aita chulchane. Aita skap uk te os te aye. Sok ayan chul abate loktel tabay tishchikhibal milbils mahtante Diose. Te ayatel ta seventainel te kahke. Tulan la yautay te chul abat te yicho ta skap te os te aye. Hich la yalbey. Ochanta atel sok te os avicho te aye. So beyasita choholchoh te usub te aita balumilale. Yun tak ahemish te site. La yud. Hich te chul abate. Och ta atel ta balimiral sok te os te aita skabe. Las sopei sit te usub te aita balimilale. La yak ochel ta bais pitzibal jinimba te Diose. La yich tekel ta pitzel ta bais pat te lume. Ta bai te spitzibale lok del chich dei a. Te estoy lejal pamal ta lum te chiche. Hich bitil ta bai estoy lejal frenoil yete caballo Sok holahun vinik kilometro te spam lejale. Apocalipsis capítulo 15. Tachuchan la kilyan mukulsenya te yan sbata ilele. Habih ay huktul chul abatetik te yichohik te hukep castiguetik te yayak tapatil. Te ha yaslahimbeyik yip yilimba a te Diose. Sok ay biyan lahkil. Te pamal hich bitil mar te shlemet nash hich bitil espejo te ais kal yakta tilel taspamle hale. Lakil te katik tabay mar yilel spisil machatik te hu yunik
Te mabalayichik tamuk te mukul chambalam te shibantix bae. Sok tes lokom bae. Sok tes numeroil tes bile. Gichohik tas kabik yarpaik te akbotik yuun te diose. Sok yakalik tas kahin kayel skayo Moisés. Te abat yuun te diose. Sok skayo te alalchi te hich yakalik te yalele. Kah kualtik Dios te spisil yashu abun. Kashmuk spisil te abatele. Sok helaben yutsi spisil te bila ya pase. Hat muk akwarelat yun spisil ta chaf te nacionetike. To abotan atukel. Sok smelelis tukel te be abune. Kakwal. Aibal machate mashiate. Sok aibal machate mashialbat yutzil akoplale. Melel atukel nash te chul diosate. Yamesh talik ta tohol spisil ta chap te nacionetike. Sok yames lahins baik ta tohol. Yuon chikan ta kumon sitil te to spisil te bila la pasishe. Shik tak ayo lakay. Pati lakil ham te nailpak templo yuun Dios te ay ta chulchane. Te banti kehbil te trato yuun te diose. Te lokektel ta templo te huktul chulabatetik te yichohik te hukeb castigoetike. Slapohik linopak te shut mabatzilahem te shlemet nashta ilele. Te shchukil shchutike pasbilik ta oro sok chukul kalal ta yutanik. Sok ayko taschan kotol te bitik kushatike. La yak bei tas kabik te huktul chulabatetik. Te hukeb kopaetik te pasbil ta oro, te nohelik ta yilimba Dios, te stalel kushul sbahtel kinale. No ta chail te templo e. Hash chalel shohobil yutzilal sok yuel te diose. Tul mayuk macha yashu yuun te yash och te a. Hato te melahish ta pasel a. Te hukeb castigoetik bicho tas kabik. Te huktul chul abatetike. Apocalipsis capítulo 16. La kais tohol te ay macha tulang kopo lokeltel tabayutil templo. Te hich la yalbei te huktul chul abatetike. Banik, malaik tabalumilar te hukeb kopaitik te nogel te gilim bate diose. Utotik. Tesbabiel chul abate. Bas mal talum kinal te kopa yichohe. Chikna kael chamel te bayal stuile. Otas ventaik te ansviniketik te yichoh veyik smarka te mukul chambalam te shibantix bae. Sok te las lahins baik tas tohol te slokom bae. Tes chebal chul abate bas mal tamar te kopa yichohe. Te mare katbuh ta chich. Hiç bitil çiçel milbilvinik yilel. Hiç la spisil te bitik kuşahtik tabay te mare. Te yoshebal chul abate basmal ta mukhaetik. Sok tas lokhaetik. Te kopa yichohe. Hiç katbuh ta çiç spisil te haetike. La kaisto hol kopo te chul abat te sventeine te haetike. Hiç la yal. To havotan atukel, kahwal te chul diosate, te atalel ayata name sok tas bahtel kinal, te melel la vayish chahbanvane, yuun las malbeyikish chichel te machatik chulum abune, sok te alvamehetik abune, hich la vakbeyish yuchik chich, Hiç yaskan paspeyer yuun te bitil hiç las pasike. Shi, sok la kasto hol te ay macha kopo te atabay, chik hibal milbils mahtante diose, te hiç la yale. Melel nisha kahwal, te diosa te spisil yashua une. Toja wotan, la vakish castigo te suenta te bilas melelile. Shi te yalel. Teschanebal chul abate basmal tabay kal te kopa yichohe. Hiç akbot tulan yip skal yuun chikel tak ashem toshan te ans viniketike.
Auk meto. Mabala sutes yotanik yuun tismulike. Sok mala yalbeyik yutzil skoplal te diose. Hanash kastoy bakoptayik a te Dios te yashu yuun yakel te tulan castigoe. Te yuebal chul abate basmal te copa tabais muul snaktihi te muul chambalam te shivantix bae. Och ta ich kinals pamal te smaken kinale. Spisi lasti yak ik yuuns ushul te svakolike. Hauk meto mala sutes yotanik yuun te bila amen las pasike. Hanash las toibak optayik a te Dios te ay ta chuchane. Taska te toyosh ushul la yayik te skael chamelike. Te svakebal chul abate bas mal tabay mukha Eufrates. Te copa yichohe. Hichtake te mukhae. Sventa yuun hamals beik yashkotik a te muk ahvaliletik te yashtalik tabay te slokik kale. Lakil chikna oshe kutuhetik te hichilelik te bitil chuch te loktel ta ye te mukul chan te shibantik sbata ilele. Sok ta ye te mukul chambalam te shibantik sbae. Sok ta ye te lotil alvanehe. Ha te espiritu yuun te pukuhetik te yayakik ta ilel cha ateliletik. Sok yastsobik spisi te muk ahvaliletik te ayik ta balumilale. Yu yamestalik ta guerra te kalal yastas kalelal te hun kal te mero mux oplal yuun Dios te spisil yashu yune. Ayavayik stokol. Hich me yashtalon te bitir eleke. Vinesh me yutzil te macha vikil sit. Soktes la posku sventa yuun mamet analog ta common city yash ilot yuun ans viniketik desbaketale. Shi te kahvaltike. Hich te espiritu yuun te pukuhetike. Las sobiktes pisil te mukahvaliletik tabay te kinal te Armagedons bi ta hebreo kope. Te sukebal chul abate bas malta ik tabay samalul kinal te kopa yichohe. Tabay templo ta chulchan, chikna tulankop, te tei loktel tabay te mukul naktihibale. Te hich la yale. Huish. Shi lakay. Hich lem la hanash hachel zanceval. Sok ay bila bayal yakta bulskop. Sok tal tulan chabuk. Sok nih te balumilale. Ashich nikot te bitil yantik nihkel, ashemishtel te hayep kal, ayikishtel tabal milal te ans viniketike. Oscha lok a te mukul lume. Sok vui kuel tas pisil te mukul lumetik te ayik tahuhu nacione. Te mukulum Babilonias bile, mabachay tayotan Dios te fuerza la yakbei yuch. Te vino ha te tulan gilimba te diose. Spisil chayik bael ta ilel te chin kinaletik te hoita bilik ta mare sok te vistikile. Sok chay kuel ta chuchan nivakpat te ay cha vinikilo yalal te huhu dije. Te ans viniketike las toy bakoptayik Dios yuun te mukul bate. Te melel kastulan te castigoe. Apocalipsis capítulo 17. Talskoponon tul tasuktulik te chul abatetik te yichohik te hukeb kopaitike. Hichla yalbon. Lalito, yakak batavil te castigo eish te meroh mulavil ans te nakal tasbah te maretike. Te muka hualiletik tabalumilale, yayu hikish mulve sok. Sok spisil te machatik ushatik tabalumilale, Jakubenik yuun te spinoe. Habi, sbolteses pa iksok ta sventa te smulveke. La yuton. Te espiritu la sventainon ta yuel. Hich ikmilon bael la kai kalal ta hochol ta kinkinal. Yuun te chul abate. Te la kil tul ans a. Te kahal ta spat sahal chambalam. Te shibantix bae. Skohtol tsibubil bililetik sventa stoibak optayel te diose. Ay hukbi sol
sok lahun chishulu. Teskus lapo te anse, tsa sok tsa aman. Shalos ba ta oro sok tuhbil lekil tonetik, sok ta perlaitik. Yicho taskap copa te pasbil ta oro te nohel te a te bile ya yilai te diose. Kapal sok sbolil te smulvehe. Ais bil te muken ais koplal te tsibubil tasti bae. Mukulum Babilonia. Sme spisil mulavil ansetik sok spisil te bila ya yilai tabalumilal te diose. Shi te sibile. Lakil te anse. Jacoben yuun chichel te machatik chulum yuun te diose. Sok te chichel te machatik la yichik milel yuun te la yalik ta hamal te chunehik te Jesuse. Te kala la kile cham nash la kayun. Hich la yalbon te chul abate. Biyuun te cham nash la wayune. Yakalbata way te ans te muken ais koplale. Sok te mukul cham balam te shibantik sba te kahaltel aat te aihuk ishol sok lahun chi shulu. Te mukul cham balam te shibantik sba te la vile. Hasenya te maja aita nelale. Te maba chikanta orato sok te yatosh molok el tel tabay te shabe. Patilya meshbah ta lahel ta kashel. Te maja te kushatik ta valumilal te manakalux bilik ta lista sventa kushinel. Alal totas archibal te balumilale. Cham nash meya yik te alalya yilik te mukul cham balam te shibantik sbah te aita nelal te maba chikanta orato sok te yatos chikna shane. Yaskante ais pihila votante meya kanya nas to holding to. Te hukpis ole halsenya te huke vits tabay nakal te anse. Sok halsenya shante huktur muk ahvaliletige. Aiho tul te muk ahvaliletik te lahis koplalike. Te tule ayatel ta orato. Te yane matos chiknatel. Hauk meto. Te me chiknahe. Mashallah bayal kal. Te mukul cham balam te shibantik sba te aita nelal te maba chikanta orato. Has vasha kebal muk ahvalil stukel. Hauk meto. Anish tultas huk tululik te muk ahvaliletike. Patilya meshbah ta lahel tahkashel. Te lahunchi shuluk te la vile. Hasenya lahun tulmuk ahvaliletik te mato ayuk yatelike. Hauk meto. Yame yijatelik te muk ahvalil kunuk ora. Sok te mukul cham balam te shibantik svay. Te lahun tulmuk ahvaliletike. Unash te bilas no pohike. Haya yahvalinis tukel te mukul cham balam te shibantik svay. Sok yames chumbeyik tes mandale. Yames pasi guerra. Sok te alachihe. Hauk meto. Yas salotik yuun. Milel ha ahvalil yuun te ahvaliletike. Sok ha muk ahvalil yuun te muk ahvaliletike. Te machatik sunes baik soke. Sabilik sok ik bilik yuun te diose. Sok hunyotanik tas toko. La yuton. Te chul abate la yalbon shan. Te maretik la vil ta bay nakal te mulavil anse. Hasenya bayal ta chaplum sok bayal ta tur ans viniketik. Te yanyantik skopik sok te chah balchak nasyon ayike. Te lahunchi shuluk la vil te aitas hol te mukul cham balam te shibantik svay. Yameslap otanta yik te mulavil anse. Meba meya yikita yik sok analya shil yunik. Yasti beyik sbak etal sok yashchik ik taka. Dios Jakobeta yotanik ti yaspas beyik te bila yaskan yotans tukel te biti hunash te bilas no pohike. Sok te ha yahvalinehik tukel te mukul cham balam te shivantik svay. Hatok alalyash kota pasel te skopyose. Te ansla vile halsenya te mukulum te yashmandalah tas to hospisil te ahvaliletik tabalumilale. La yuton. Apocalipsis capítulo 18. Pati la kilian chul abat te yakta kueltel ta chulchane. Chikan te tulan yatel gichohe. Sakub kinal tabalibilal yun te yutzil shohobile. Tulan avun takop lakai. Ich la yaw.
Hinemish te mukulum Babiloniae, naim bilish yuun te pukuhetike, ha yavilikish, spisil tahcha te pukuhetik te ilay bile. Shluchtihib kotis spisil tahchap mutetik te ilay bile. Yuun yuchobeyix vino, spisil tahchap te nacionetike. Habi, sbolteses baik sok, tas venta te smulvehe. Te muk ahvaliletik tabalumilale, yayohikish mulve sok. Te polmaletik tabalumilale, staohikish bayal skulehalik tas venta. Spisil te vila mulambil yuns baketal te mukulume. Shita aw, ayan machakopostel ta chuchan lakay te hich layale. Haesh te lumesh kuoy. Lok aniktel te ata bay te mukulume. Sventa yun hich mabaya ahuentas leel te smulike. Sok mabaya staesh te castigo ya yiche. Yun kotish kalata chuchan te smulike. Te diose, jilos pisil te bila amen las pase. Hich ak bes pakol te bila layak beish te yantike. Ak asto che vuelta te bila spasufe. Che vuelta ak esmaktuk hips lokol te ayiche. Hich te bite yak beis lokol te yantike. Te hichipalas tois ba. Sok te hichipalas la hispu de haltas pasen te bila sbulameh te spaketale. Hiti chipal agak asus lukol ta utsines sok ta oke. Mele hiche yal ta yo tanto mikulumen. Hoon, muk ansil akwalilon. Mayuk biora tia shilon ta mepa anse. Mashkil lukol ta oke tukel. Te shi ta yo tane. Has ven te kunashkal yashtal castigo tas tohole. Yashtal lahe, oke sokinal. Sokyame ishchiketa kah. Melel ay bayal yipte kahwal Dios. Te ape castigo e. Shilakay. Temuk akwaleletik tabalo milal te la yayik mulve soke. Sok te la soyenik tas la jines olejalik. Tas pasel te bilas mulane tes baketalike. Yamesh opik, sok yames mel yotanik yuun te kalal yayilik te yakta mueres chalel tak akele. Ehel tome yasteh kans baik ta yilel, tas kashivel yuun te castigo, yak ta yichele, kich ya yalik yuun. Obol na shaba, haat mukulum Babilonia, te bayal avite. Yuun ora nash kot castigo ta tohol. Shiik tas melel kyotanik. Sok te olmaletik ta balumilale, yamesh okik yuun te mukulume, Sok bayalme yasmel yotanik yuun. Melel mayok macha yashman botish yuun te spolmalike. Spolmalik te oro, plata, tubil lekil tonetik, perla etik, lekil lino pak, seda pak, tzah aman pak, tet zahal pak. Sok spisil tacha te etik te aisbuh zike. Sok te villa pas viltas bakel yete elefante, tuhbil te etik, bronce, hierro, mármol ton, canela, poshil te aisbut sique, pom, mirra, perfume etik, vino, aceite, lequil harina, trigo, vacas etik, chije etik, caballo etik, carreta etik, mozo etik, sokiantik ansvinik etik. Hich me yalbe yik te mukulume. Mayuki shabun spisil te sit aval tsunubil te mulambil abun. Lahi shutsi spisil te akuleha sok te bila bayal yutzilal te ayabune. Kashel me mayuk biya taish. Shis koblal. Te machatik la yat elenik chonel inton sok te lastas kulehalik ta sventa te mukulume. Ehel tome yastek ans baik ta yilel. Taska shivel yuun te castigo yak ta yichele. Yamesh okik sok yames mel yotanik yuun. Sok hich me yayalik yuun. Mero obosba te mukulume. Te slapol de kilino pak tanelal. Sok sahaman pak, sok sahal pak, sok chalos bata oro, sok tatubil de kil tonetik, sok perla etik.
hauk meto. Ora nashlah tas pisil te hichipals kulehale. Shiik. Sos pisil te yakval barco etike. Sok te beometik te ayik ta barcoe. Sok te atletik te sventenehik te bitil. Yash been te barcoe. Sok pisil atletik. Te yash atehik ta bay te mare. Kehelton las te kans baik. Te bitil la yilik te yak ta muel chailel ta kahkel te mukulume. Abunik yuun hish la yalik ta aw. Mayok jan lum hish te bitil in mukul lum to. Shiik yuun. Sok la sopik subilum las buskin ta solik ta okel yuun te mukulume. Baya las mel yotanik sok la yok etayik. Hish la yalik shan ta aw. Mer obos ba te mukulume. Tas venta te skulehale. Las tas kulehalik spisil a te machatik ais barcoik ta mare. Hauk meto. Ora nashlah tas spisil te lume. Shiik. Busnahok me avotanik. Haesh te ayesh ta chulchane sok te puko peshe. Sok te alwanesh yun te diose sok haesh te chultes bileshe. Yun Dios la yakbe isto te bila amen las pas beyeshe. Sok ay chul abat la kil te ay bayal jipe. Las kech mukul ton te pajal sok te mukul cha. Las choh ochel tamar hich la yal. Hich me yavish chohel koel. Mukulum Babilonia. Sok ashelmeyesh chayanta kinal. Shuk masinashan ta ayes tohol tabay kaya itik te sok arpae. Sok amay. Sok ok esta tohol. Sok mas chignashan te a te machatik yasnaik atele. Sok mas ayo chans tohol skop te molinoe. Sok mas chignashan shohobil al ta tohol. Sok mayuk bioras chincho nas kinal yuns pasel kins venta binel ta tohol. Melel te polmaletik aune. Buen ichbilik tamuk ta melal ta balumilal. Sok la lolais pisil nacionetik a tas venta te ak chameletik abune. Chite chul abate. Melel tabay te mukulume. Chignakish te tey malbis chichelik te alvanetik yuun te diose. Sok te machatik chulum yuun te diose. Sok pisil yantik te lajemik ta milel ta balumilale. Apocalipsis capítulo 19. Pati la kaistohol te aitsobol ansviniketik te tulan yakalik takop tabay te chulchane. Te hich la yalike. Ay, Zilal, tu pernas ay coletas vento de Dios conmigo. Ay, vayan yuel, so que la ven Zilal. Yun to abodania va castigo das vento de vilas melelie. Melel la bagbeyish castigo temero molavel ant. Te las voltes tas molves pamal te balomilale. Dios la yakbeyisto te las 1000 te abatetik yuone. Shik, la yalik sham. Ay, Zilal, spater final yakta moes chaylel te mokolume. Shik taau. Te chanab chavidik ta tul mamaletik sok te chankot bitikushatike. Las lahins baik tas tohol Dios te nakal tas nukul naktihibet. Hich la yalik. Hichu, akay kodok ta pasel. Ay, Zilal. Shik. Sok la kais tohol te ay majak opok te a tabay te mukul naktihibale. Hich la yal. Haesh ta pisilik te muk iketesh te abatesh yuun te diose. Te avich uhik ta muke. Albeye que la venutis poplal de Dios putite. Shik. Sok la kais tohol yang op te pahal yayes op sohol ansviniketik. Sok op ayas ben faitik. Sok skop tulan chavu. Hich la yal. Ay, Zilal, melel hachish ta mandar te kamalike. Deja Dios contigo despicilia Yeshua yune. Aga me butstahu kotantik yuun sok yakuk metat se te kotantike. Sok aga kalbetik yutzilal te diose. Melel kotish yorail te nufinel yuun te alal chihe. Chapanehis bat inamen. Agbotish tas ventas lapel telekil lino pak te sak leman nashe. Shik ta koplakai. Telekilino pake.
Hasen ya te vira lex pasuik te kinal te mach atik chulum yuun te diose. Sok la yalbon te chul abate. Sibuya tahun into. Binash mayutzilik te mach atik ikbilik tavel yuun te kingsmen te nuhunel yuun te alal chihe. La yuton. Sok hich la yalbon shan. Hai into. Has medelis op te diose. Shi. Lah pakamba te yakan te chul abate. Yung kahlahin batas tohol. Hauk meto hich la yalbon. Mame shapasich. Medel te hone. Yabaton uuk te diose. Hich te bitilate. Sox pisil te vermanotak. Te hun yotanik tashchunel te testigo op la yal te Jesuse. Hame shalahin abah tas tohol te diose. La yuton. Melel te testigo op la yal te Jesuse. Haish tiash atesta yotanik te machatik alvana hetik yun te diose. Sok la kil hamal te chulchane. Chikna kot sakil caballo. Te macha kahal tas pate. Hun yotan sok smelelil. Shi tesbile. Yun to yayay chabanvane. Sok to yayay tsalao. Te site kich yakta tilel te bitil yatka. Ay bayal corona etik tas sol. Sok ay tsibubil sibil te mayug macha yasnae. Te hanash yasnas tohol stukele. Te skuets abil te chich. Skop dios shik tesbile. Saklinot yun sobol solaetik. Te ayik te chuchan. Slapohik lekinlino pak te buen sake. Sok kahalik ta sakil caballo etik. Taye yak ta lokel punyal. Te aye te yayich entes a te nacionetike. Sok tulan me yash mandala. Sok baston takin tas toholik. Yamestek ta pitzel lokel te yalets usube. Te has seña te mero tulan yulimbate Dios te spisil yashuyune. Sok ais bil tsilubil tabay te skue. Sok tabay te yae. Muk akwalil yuun te muk akwaliletike. Akwalil yuun te akwaliletike. Shi tesbile. Sok lakil tulchul abad testeko te kale. Tulan yak ta yavtayes pisil te mutetik te yakalik ta vile tas hamalul te chulchane. La me, sobabaik tel tawel tabay chafandil yon te diose. Yamati beyik sbaketal timuk ahwali letike. Soksbaketal te kapitan soldado etike. Soksbaketal te tulan winike etike. Soksbaketal te caballo etike. Soksbaketal te macho tikah tik te a. Soksba que tal spisil ta chap ansuiniketik chikan te me libre aike o te mayik ta mosuile. Te memuk vikite. Shita au. Sok lakil te mukul chambalam te shiban tiksbae. Sok te muk ahwaliletik te ayik ta balumilale. Sok te solaetik unike. Spisilik sobos baik te yayel guerra. Sok te macha kahal ta sakil caballo. Sok ta spisilik uk te solaetik une. Te mukul chambalam te shiban tiksbae. La yistzakel ta chukel sok te lotil alvane. Te la yakta ilel seña yuel tas tohole. Tas venta te seña etik la yakta ilel te lotil alvanehe. Huyu uns lo la yel as pisir te machatik lashchuni gichel smarka. Te chambalam te shiban tiksbae. Sok te las lahins baik tas tohol te slokon bae. Kushul la yichik chovel ochel tas chebalik tabay muk pamalka te yakta tirel sok azufre. Te yamtike lahik ta miles pisilik yuns punyal te yakta lokel ta ye te macha kahal ta kabayoe. Te mutetike spisilik noshchutik yuns tiels baketalik te machatik lahemike. Apocalipsis capítulo 20. Sok lahkil tul chul abad te yakta kweltel ta chulchan. Yicho taskap tis yabei te shabe. Sok yicho taskap lik mukul cadena. Te chul abate lasak te mukul chan te shivel tiksba ta ilele. Te ha te namay kinal chan te puku sok satanas shi te sibile. Te chul abate las chukta cadena mil habil. Sok las cho ochel ta shab, las makhilel ta llave. Sok las makhilel ta sello. 71 mabayas lolayish a te chahbalcha nacionetike hato te belok te mil habile. Te kalal lokish a te mil habile
Ya me gich kolta yel lokel hunche bukal. Sok lahkil te ay mukul naktihi baletike. Te machatik nakalik te ay yicho yatelik ta chabanwane. Sok lahkil besh chulelik te machatik la yichik okel solik. Taska te la yalik ta hamal ta testigo op te Jesuse. Sok mayuk banti las lahin sbaik tas tohol te mukul chambalam te shibantik sbai. Sok tas tohol te slokon bai. Sok malas chunik gichel smarka tas tibaik o tas kabik. Lakil chakushik spisilik. Sok lakil te suenehik ta ahvalil mil havil te Kristoe. Yan te yantik animaitike. Mabacha kushik hato te metzakahish a te mil havile. Has babial cha kushel abi. Binash meyusil te machatik cha kushik tas babial buel ta cha kushele. Sok haik te chulum yon Dios tukelike. Te chebal buel ta lahele. May kushjip tas toholik. Sacerdote tik yon Dios. Sok te Kristoe. Sok yames huinik ta ahvalil mil havil te Kristoe. Te kalal sakahish a te mil havile. Ya me yich koltaye lok el tabay chukul te satanase. Hich yash haslo lais pisil ta chahbalcha te nacionetik. Tas cham hecherul balumilal. Te ha gok sok magoks bilik te ansviniketike. Ya me sos baik ta guerra te hich yahtalulik te bitils hial te mare. Hich talik ta bais hoyle hal te balumilale. Tals hoitayik ta bay ayik te machatik chulum yon te diose. Sok te mukulum yon te kushta yotane. Hagmeto, Dios la ya kuel tel kah ta chulchan, hich kashe lahik ta kahkel ta spisilik. Te puku, te lola yotik yone, la yish chohel ochel ta muk pamal kah te yak ta tilel sok asufre. Taban te yich ohish chohel te mukul cham balam te shibantik sbae, sok te lotil alwane yone. Te meyesh kasvokolika tak Allah kubal tas bahtel kinab. Lakil ay mero mukul sakil naktihibal. Te ay machang nakal te a. Lok bail ta anel tas tohol te chulchan balumilale. Baba vehchan yavilik ta bante yash ay nike. Sok lakil spisilik te animatik te mukbikit te kahtik te a tas tohol te diose. Te libro etike la yich hamel. Sok ayan libro de la yich hamel te jate lista yuun kushinele. Dios la yalbe yatelik uhustul te animatike. Chikan te bigilel te bilas pasohike. Hachikan te bilat silubil tabay te libro etike. Te mare la yalo oktel te animatik te lahemik a. Te lahele sok te sokhibal animatike. La yakin lokel tel te machatik ayunik te ya. Spisilik la yich alel te yatelike. Chikan te bigilel te bilas pasohik ta huhutule. Te lahel sok te sokhibal animatike. La yichik chohel ochel tabay te muk pamal kake. Te muk pamal kake hatis chebal vuelta lahele. Sok la yish chohel ochel tabay muk pamal kake. Spisilik te machatik mabat silubil sibilik tabay te lista yuun te kushinele. Apocalipsis capítulo 21. Sok lakil yachil chuchan sok yachil balumilal. Yuun tes babial chuchane sok tes babial balumilale chayikish bael sok mayukish te mare. Hoon Juanon lakil te chul mukulum te hate yachil Jerusalén. Lakil yakta kueltel ta chuchan te loktel tas tohol te diose. Buen chapal hich te bitil yash chalsba sok skuspak te achish yash nuhbine. Sok la kais tohol te aymacha tulan kopoktel ta chuchan te hich la yale. Aya vais tohol. Dios na nemish ta yolil te ansviniketike. Ayis na ta yolilik. Hamelum yu Dios yashkotik. Sokanish Dios yashkot yunik te diose. Sok yames kusbot yale sitik yuon te diose. Sok mayu kish te lahele. Sok te okele. Sok te melotane. Sok te bila aish kushule. Yun te bila aita nelale. Aish bael taspisil. Shi lakai.
Sok hichlayal te mach nakal te mukul naktihibale. Ila me avelik, yah pasista ya chil spisil te bitik aye. Shila kai. Sok hichlayal bon. Sibuyata hun te bila lakale. Hain toha te smele lil kop te yashu yashchun abutane. La yuton. Sok la yalbon shan. Huish kuun. On alfaon. On omegaon. Ayon tashkachibal. Sok ayon taslahibal. Te machatakin yutane. Smahtan me yakak be yuch te slokha te yayak kushinele. Te mach yashu yun salave. Yame kak be yunin spisil into. Ha Dios yashkon yun. Soka nichan yashkot stuke. Yan te machatik yashivike. Sok te maskan chunone. Sok te machatik ilay bils ba te bila yaspasike. Mila valetik. Mul vegetik. Ak chameletik. Sok te machatik chune lokombaetik. Pas lotetik. Tas pisilik into. Hame yashbahtik tabay muk pamalka. Te yak ta tirel sok azufre. Te chebal vuelta la gele. La yuton. Tal tul ta suk tulul te chul abatetik te yicho te hukeb kopaetik te nohel te a te hukum slahibal castigoetike. Hich la yalbon. Lame, yakakbata vil te achish te yashnuhbin sok te alal chihe. La yuton. Te espiritu la yikom bael tabay te mukul toyol vice. Te la yakmon kil a te mukul chulum Jerusalén. Te yakta kueltel ta chulchan, te loktel ta stohol te diose. Te mukulum shlemet nash yutzil shohobil, te a te diose. Te shohobile pahaljidel sok te bitil shlemet nash tuhbil sakilton, te haspes bile. Te yashkas sitik ta gilel kinal a hich bitil te kristale. Koibil ta toyoltzah te lume. Aylah chay hutzti te tzahke. Sok teke tul chul abat tabay huhun sti. Sok sibubils bilik te a tabay huhusti te lah chaycha te Israeletike. Ay oshhut sti tas tohols lokib kal. Sok oshhut tas tohol norte. Sok oshhut tas tohol sur. Sok oshhut tas tohols malib kal. Ay lah chayeb tom dib tahib tes tzahkul te lume. Tabay tsibubil sibilik te lahchaytul pukopetik yun te alal chihe. Te chul abat te yakon tak ofsoke. Sako taskap te bila pahal sok halal yilel. Te pasbil ta oro te yaspis a te mukulume. Sok te huhu husti sok te sakule. Te mukulume pahal samalul ta huhu hech te chikine. Tes nahtile pahal sok tes hamalule. Te chul abate las pista halal te mukulume. Lok chamil sok lahun vinik kilometro ta pisel yun. Pahal sok nahtil tes toile hale. Sok uk tes hamalule. Te lok ta pisel yune. Sok las pis tes sakule. Lok web chanvinik metro. Te chul abate las pis te mukulume, te bilas venta isibal yun te ansviniketike. Te sakul te lume pasbil ta haspeton, yan te lume pasbil ta oro te shut mayuk skape. Te pahal sok te espejo te shut mayuk bolobene. Te tonetik te yipta hip tzahke, chalbil ta spisil ta chap tuhbil lekil tonetik. Desbabiale haspeton, deschebale zafiro, de yoshebale agata, deschanebale esmeralda, de lluebale ónice, desvaquebale cornalina, desukebale crisólito, desvashekabale berilo, desbalunebale topacio, deslahunebale crisopraso, desbuluchebale jacinto, deslahchayebale amatista, tas lahchay futul testi sake, lahchaye perlaitik pasbil a, tehuhun sti hun perla pasbil a, desmukul kayeil te lume pasbil ta oro, te shut mayuk skape, te pahal sok espejo,
te yashkasitik ta yilel kinal a. Mayuk templo lahkil te a tabay te mukulume. Melel te kavaltik Dios te spisil yashuyune, sok te alal chihe. Ha templo yuun te lume. Mashtun shohobil kal sok shohobil u te a. Melel ha sakuben kinal yuun te yutil shohobil te Diose, sok te shohobil te alal chihe. Spisil ta cha nacionetik yamesh ainik ta sakil kinal yuun u. Sok spisil muk ahwaliletik te ayik ta balumilale, yame yichik tel yutil skole halik, te ya yichik bael te a. Huhun kal hamalsti spisil ora te mukul lume. Sok mayuk akubal te a. Sok spisil ta cha te nacionetik yame yichik tel yutilalik, te ya yakik ta ichel ta muk a te mukul lume. Hauk meto. Mashu yash otshutu te a te bila malikuke. Sok mashu yash och te macha ilay bilsba te bila yas pase. Sok te macha yas pas lote. Hanash yash och te a te macha tik tsibubil sibilik ta bay te lista yuun kushinel te yicho te alal chihe. Apocalipsis capítulo 22. Techul abate la yak onkil mukha te ya kushinele. Shlemet na shich biti kristal. Te loktel tabais mukul naktihi te Diose sok te alal chihe. Sok okim bael ta yolelal tes mukul kayeil te lume. Tahu kets tiil te hae te ay a te ya kushinele. Te lahchaye vuel te yak sit ta sunal habil. Hun u yayak sit, te yabenal te hash poshils pisil ta cha nacionetik tas ventas olelik. Shut mayukish te a te bila yash akot bael ta chayele. Te smukul naktihi te Diose sok te alal chihe, ay ta yolil te lume, sok te abatetik yune, yames lahins baik tas tohol Dios te a. Yame yilbeyik sit Dios tas sitik. Sok tas ti baik tsibubil tesbile. Mayukish akubal te ya. Mashtunish yunik te shohobil kahke. Sok te shohobil kale. Melel khasakuben kinal tas toholik yuun te kahwaltik Diose. Sbatel kinal yaswinik ta ahwalinel te Diose. Sok la yalbon te chul abate. Heinz melelil kopto. Akas chuna votan, te kahvaltik Dios te svente nebe yotanik te alone hetik yune, hastikune tel te chula bat yune, talyak be yil te abatetik yun te bila nopolyash kot bael ta pasele. La yuton. Aya bayik stohol, nopolyash talon, bilash me yutzil te machatik yayak ta yotanik te skop Dios te tsibubil kire li tabay inkunto. Shit te Jesuse. Hoon Juanon te la kais tohol, sok te la kil ta sits pisil into. Te kala la kais tohol, sok te la kile. Lahpakamba ta yakan te chul abate. Yung kan lahimba tas tohol. Hauk meto la yalbon. Mamesha pasich, melel te hone, yabaton uk te Diose, ishte bit ilat, sok pisil te vermano tak te alvane hetike. Sok spisilti maje yakta yotanik te bilat se ubilita ba in punto. Hamesha lahina batas to holte Diose. La yuton, sok la yalbon. Mamesha nak te bilat se ubil hile lita punto. Melel no polyesh kotish ta pasel. Te maja amen yotane. Hichu agas pashan bael te bila amene. Te maja pol yotane. Hichu ayuk bael te yotane. Yante maja lek yotane, akas pashan bael te bila lek ta pasele. Soke maja chultes bilyun te Diose, chultes biluk me bael te yotane. La yuton. Melel no polyash talon, yame kich betel smahtan kuhtul, chikan bilel te bilas pasoke. Hon alfaon, hon omegaon, ayon tashkah chibal, ayon tas lakibal, ayon tanelal, sok tas lakibal. Shit te Jesuse.
Binashme yutzilik te machatik yasax uspakik, 71 hityashu yaslobayik sit te yayak kushinele. Sokich mayashu yash ochik bael te ata baisti sakul te mukulume. Yan te machatik tsietik ak chameletik mulvehetik milavaletik chune lokombaitik sox pisir te machatik leknash yayayik te yaspasik te lote. Hame yashilik spisilik tapatsak tukelik. Con Jesuson, testikune tel te chul abad kune, tal yalta testigo koptas tohol te chun keletike. Con smukul yisimon te muk ahwalil davide, sox zumbalon, sok hoon te mukul ek koemon te yashlok tel ta sakobel kinale. Shi te Jesuse. Te chul espíritu sok te yinam te ala chihe, yayalik. La me, shi. Te mach ya istohol hichak ayal uk. La me, shiuk me uk. Te mach atakin yotane, ak ataluk te meyask an yotane. Smahtan yash ak bot yush te ha te ayak kushinere. Tulans koplal yakalbei ta hamals pisil te machatik yayayik stohol te skop Dios tsibubil le tabay injunto. Tema ay mach yayak soy inkopto. Yamesh akbot jich te haikum castigo yuun Dios te tsibubil skoplal tabay injunto. Sok tema ay mach yayak chayuk tebuk te bilat tsibubil li tabay injunto. Dios me yash tubot bil yuun tabay lista yuun te kushinele. Sok mash akot ainuk te a tabay te chul mukulume. Te tsibubilis koplal tabay injunto. Te macha yayal ta testigos pisil into hich yayal. Melel shkal, nopol yashtalon. Shi, hichuk, kahwal Jesus, lameta ora. Aga yakbayesh bayal te yutzil yotan te kahwal te Jesucristo ta pisilik hichuk.